Tuğlu, dedi Elbasar han. Alkınıp elirgen aksur argımağının tizginin jiya tartıp, at üstünde termelip, özü menen özü süйлöşüp atkanday qowranıp, oyogo çömülgön han, mına uşintip bark etti bir malda. Mönkö temirden tuğlubuz, tuğlubuz, arbağın çakırsın, dedi Elbasar han. Ezeli jonundan düşpögen 40 jamakты sarı tonun agalı argamjı menen iki aylanta gurçanıp baylangan, bagalegi sala ayrılуу jargakşımçan, gögala jipşusu samsalagan çoktu bürkün gözüne basa giygen, gemşigen erdi bülküldögen bakşı bökçöye basıp, aldıga surulup çıktı da, oğuzdugun gemirgen aksur argımağının tizginin geri tartkan handın mаңдайына jörgölöy gelip, tegerine oynordon obolu hesse hengeregin urma asbabın kaldırata urgulap kaldı. Töbösünön ödü götörü urguladı, döngölötüp türtkönдөй aldına salıp urguladı. Oktos bergen attay oң kaptalına sekirip, oң iğnine salıp urguladı. Sol kaptalına sekirip, sol iğnine salıp urguladı. Anan gömököyün jay açıp, gömöylöp davışın salıp ır töktü. Kaysı ulustun uranı gök жаңырgan çuu bolup, edil jayık arasına uğlat boldu eken. Ay astında aydın jer, gün astında günös jer kaysı jurttun ırısına buyuruldu. O gököteňir, özüň jar bolo gör. O gököteňir, özüň jalgay gör. Gököteňir goldogon üçin uşul künge jetpedik bile. Aylanayın gököteňir özüň. Uşinti bari beri aylana, aylan paşatıp, andan mından bir attap, ala surup atıp karajının garmatты da, bir de iki bügüle düşüp, temteňdep, bir de iki ayagın tal-tayta jer tepkilep, bir de çalkalay tura kalıp tuylap, kulaçın jaya çimirlip, gököteňirlep ulup attı. O gököteňir, özüň jar bolo gör. O gököteňir, özüň jalgay gör. Gököteňir goldogon üçin uşul günge, uşul irmemge jetpedik bele. Görüne gör, ay astında aydın jer. Gömöylöp ırtöge tuylap atıp, dalbasura çimirlip atıp, kuçunaşyn oygotup aldı belem bökjüye düşüp, ömgöktöy basıp, oyun oçusunda jölüp atkanday süýlenip, töşütüktü kara жердin goldosun çakırattagın gözün akşıytıp, жердin davışın alçuday kulağın samga töşöy turup kalat. Kulaçın jaya çalkalap, çaldı koydu buldurap, gököteňirlep kalçusunda, gök möldür asmanga jaldırap, göktü tыңşay turup kalat. Uşintip kara jar menen süýleşip, jer suunu tыңşap attı. Gök asman menen süýleşip, gököteňirde tыңşap attı. Al saamda sabırı tügönö jazdap, aksur argımağının tizginin jiya garmagan han surtalanın tegil gıyrındağı kıl-kıldagan jonun katarına sıdıra göz çaptırıp, at çabım aralı kalganın ölçöp, tölge moң çıkkay ele dep bir oylandı. Karajini garmagan, kara terge çömülgön gargan bakşını, es tartkandan tanımal kap-kaçankı bakşile, açuulu tiktep, kuçun aşı oygondu. Ongondu oygottu bu, arbaktı, at arbaktın ruhun oygottu bu. Atamdın ongonu oygondu eken, bugün goldop berçüsü kaysa atamdın ongonu. Bir oylandı, tuyaktarı menen jerçele elikte elirip ozdugun gemirgen, nepodam esi juka takımına teyip, temini biyse daro jelde alıp uşçurday julungan argımağının, aksur argımağının tizginin gekeyte tartıp, çıdamı getip turdu. Al ortada kargan bakşı, handın tuşundan 5-6 iret aylanıp, 5-6 iret jörmelöp öttü. Kaya kadır adaşıp, ata arbak çındap gelbey jattı. Je bolbosa urpaktarından teskeri burulup ketkendegi çağı. Je üylüp üstüne gelse da çarkaylanıp, oynogonunda bir çalalık getirip, dana tuybay jattı aytor, kurgan bakşı arbaktın atını atay albay gıynalıp, jütkünü biýbesten emerilip araň turgan uşunça goldu garmap, kamıktırıp jattı. Güttürgön arbak bolsa gelbey jattı. Kança alışsa da gözlögen arbağı görünüp görünbey,
ilешip ilешпей, эжа бербей албуттанган эрк кудуретине баш ийбей, курган жанды убара чектиргенине ачык көрүнбөй бүдөмүктөнүп, арабөк таштаганына бакшынын жаны ачынып, арданып алды. Бала болуп башына жүн чыгып, бакшылык чымын ойгонгондон тарта далайынын сөгү көрүндө жатып, ала сала оодарылгыдай, казанактын оозун жара тээп чыкчудай далай арбакты козгоду эле. Далай арбакты ойготту эле. Булсам эмнеси атүгүн, эмнеден жазды эле атүгүн. Бакшы көмөкөйүн жана ачып, көмөйүн жана нөшөрлөттү. Чаркайланып, хесе хеңгерегин жана каккылады. Айланайын атарбак, уулдарың өгөйлөбөй. Куу жанды таштап ие өйдө төмөн жүгүрүп, жана бир айланып, хесе хеңгерегин каккылай жана бир чимирилди. Көмөкөйүн оңдоп, көмөйүрүн жана дагы бир жолу корулдата созду. Тукумуңду өгөйлөй көрбө, ай туяк алдыңа аксар башыл. Ушинтип төшүтүктү кара жер менен сүйлөшүп, этүкен экени тыңшап атты. Кара жердин ээсин тыңшап атты. Төбөсү бийик көк асман менен сүйлөшүп, көкө теңирди тыңшап атты. Бирок арбак көрүнбөй жатты. Как башым, эми канттим деп буркурады хесе хеңгерегин кучактаган бакшы. Жыртайган көзүнүн кычыгынан буурчак жаш чууруп, бырыштуу жүзүн чайды. Бакшы башы бакшы болуп туулуп, туюк көзү ачылганы, көмөкөйүн бүлөп көмөйүрүн төккөнү мынча эмес эле. 90 аяк басканда ойногону кемчил чыгып, кемирейип баратабы кокуй. Ал күчтөн калып, кадамын жаза басып баратабы. Эметеден туйлап желиккени басайып, көкүрөгүндөгү оту өчүп баратабы кокуй. Кокуйлап ийди ушинтип. Жана бир чымырканды. Чала жумулган көзүн сүзүп, оң ийнинен ашыра карап издеди арбакты. Эчкиникиндей сакалын экчебийип, сол ийнинен ашыра карап издеди арбакты. Бөкчөйө бөртүп, мунарыктан издеди арбакты. Мөңкүй басып сур булуттун арасынан издеди арбакты. Мына изин алар да, кулагы кайыпты чалар да, мына изин алар да, көзү кайыпты көрөр да. Мен мындамын дегендей азгырып, үй ордундай жерде туйлаткан бойдон жер асты менен жер үстүн аралата адаштырып кетерди. Кароосунун барынча хесе хеңгерегин жин тийгендей калдырата ургулап, жээликкени жеткенче көмөкөйүн созуп добуш берет. Адаша көрбө атарбак, адаштыра көрбө атарбак, мен мындамын дегендей жандал бастайт, качырып ичүүдөй жандал бастайт. Бир окумда өңгөчүн тартып, деди. Добушун алды белем, көзү ачылып кайыпты көрдү белем, как маңдайын кадала карап, деди. Көрүнчү дегени. Гөл шал терге чөмүлгөн, өнө бою калтырап титирегенден аягына раң таканчыктап, жыртайган көзүн жылтыратып, Элбасархандын иши оңгон келди, деп күбүрөндү. Аңырая тиктеп жарданган кол эсин жийип, «Эй дегиче, Мөңкө Темирдин оңгону!» деп чарылдады. Ушул ирмемди, ушул саамды зарга күткөн хан качанкы атасынын, о дүйнө саларында да жөн үзүлбөй, дүйнө алакчы экени чын болсо, чын дүйнөсү бар болсо, силерди анда ал дүйнөдөн колдоймун деп, керезине дагы бир далай сөз айтып, эли журтун жашыткан чоң атасынын 10 жашында эле ошондо, өбөктөп алып өкүрдө эле ошондо, арбагы оң ийнине конгондой сүйүндү, ыйыгынан өйдө таягандай туюлду. Оң колундагы болот кылычын бийик булгалап, «Мөңкө Темир!» деп бакырды. Өңгөчүн үзүп алчудай бакырды. «Мөңкө Темир!» деди калың кол. «Мөңкө Темир биз тарап!» Хесе хеңгерегин калдырата ургулап, көмөкөйүн тындырбай созгон бакшы, «Оңгону улуг атабыз! Кагылайын Мөңкө Темир атабыз! Тукумуңдун мөрөйүн үстөм кыла көр!» деди да. Диңкеси соолуп, үнү каргылдана өчүп, кара жини кагылгандай чөк түшө отуруп алды. «Кайран гана атабыз!
Uğur tartkan arık denesini toktotup, hese hengeregin sol golda boruna kısıp, kaptalına oğdarılıp getpeske oğun goldop jer tayandı. Kaşındağı arbak menen arbaşıp atkanday, jıltıragan gözün irmebesden kadala tiktendi. Daro jığılbay aڭdındı. Aڭdındı da kaşındağı monarıktan dağ bir arbakты kapıletten üzül kesil gördü. Görör menen sürünen gözü çekçeyip, jüregi op kol judu. Kimisinin arbagı bolup ketdi dep büşürködü obolu. Bağamdasa, tiri жүргөн çagında kıygaç gözdü bolgon öňden öt. Aydары tik uşul gözdördün adam attuğunu jaltanta tiktegen kar bolgon öňden öt. Oň iňinen arstan, sol iňinen kabulan jydo olup, goldoçusu göteňir özü bolgon öňden öt. Kim ele? Gemesinin arbag ele. Boruna kıskan hese hengeregi kolunan ırgıdı. Gözün albastan çımırkana tiktendi. Tegin kişi bolgon emes dep süýlendi. Kimisele? Teňirden süýösü menen jarık düýnüge jaralçysında iki uçuna toldura kan goçuştap tuğulgan öňden öt. Kan kurtulgan öňden öt. Arbagy biýik öňden öt. Emele de mönkö temirdi özü jetelep, özü süýöp geldi öňden öt. Kimisele? Kançalagan arbakty gozgodu ele, kançalaganyn oýgotdy ele oşulardyn barынан uluk, barынан biýik öňden öt. Kapıray, arbaktardın nak atası bolup jürbösün, nak atası öňden öt. Kim ele? O düýnegün, o jaryktyk. Bu jaryktan eçe kayım ketken gaýypty tanyýsala, jüregi ozuna tygyldy. Tili gürmöge gelbesden adegende ozuna raň açyp, degenge jarady. Kapıray, kakmaňdaýdan özü görünörün, ölöründe gözüne görünörün kim bilipdir? Buluttu munarık menen goşa munarık bolup, bir okumda munarıktan suurulup, buluttu munarıkta tebelep, xandardın xanı gel attı. Jö tuman menen goşa jö tuman bolup sozulup, bir wagtda jö tumandan koyulana suurulup, jö tumandy tebelep, Çıngiz Han özü gel attı. Tikenekdey tiktegen kıygaç gözlerin irmebesden, juka erinderin bek kımtınıp, oroyu sırdu, kardu gel attı. Tulku boyu turuşunan jazbay, munarıkka orongon teyden ordunan gozgolup da koybostan, karany kara bulut symal kaldayıp turdu. Kara bulut symal salaňdap turdu. Birok jakyndagandan jakyndap, zakımday jılıp gel attı. İki ayağı şilenbey, arışı arım taştalbay ele, tunjuragan tegerekti udurgutup, jer suunu teveletip gel attı. Kayran gana Çıngiz Han, kayran gana. Bakşının gözünün açuu jaş sığıldı. Kap emi görüngönün garaç. Gömöy menen tosu albayt bele, tili ozdan kalıp tügönörde gelgenin garaçıga tügün. Kap maydalanyp getişkeni da, arbagyn tarıntıp çakırbay jürüşkenin garaçı. Geçire gör, geçire gör. Gömököyün açkısı geldi. Gömöýürün nöşörlöte tögüp, gün tün debey kaylagısı geldi. Gömököyden ırırda bırdagısı geldi. Özüm bolup agılgan ölüň arnagısı geldi. Uşintip kaylagısı geldi. Kaydan, hattiň. Tilinin tübü joon oýgondan joon oýup, uçu gürmegenge gelbedi. Attiň, bir tögülüp albastan, abajara bir jaňyryp albastan, gökürekde gıtyglagan öleňe tumçukkandan tumçugup, gödönünde tumçugup ölüp baratdy. Oýunda ögöýlöý görbe degenge gana ülgürdi. Oýunda min gaýtalap, min mertebe gaýryp aýtdy uşunu. Ögöýlöý görbe, ögöýlöý görbe, jarykdyk. Ögöýlebe göle. Mende bakşı tuğular, sendey baş adam tuğulbas eki düýnede dedi. Öçünkürök sokkon, öçöründe sokkon soňky oý tüýümünde. Niyetim burdu. Emeki düýnede uşul arbakty erçiýinde arbagyna arbak bolup goşulaýyn dedi. Getip galaleginde erçip keteýin dedi. Özül kesil tüýümünde aligi arbakty erçip, arbak bolup jitkisi geldi. Uşinti da ayagyn tartalbay, töbösü menen jer süzüp üzülüp gete berdi. Ayaldap bolçubu kancadan beri mönkö temirlep,
Andan oboluda uruq temirle uran çakırgan mınça kol kargan bakşının min tuyganın birin tuybay, min görgönünün birin görbey жооп ettey tizgin jaydı. Alardı Möңkö Temirdin arbagı жылы olup baratты. Arslan bolup жылы olodu, Jolbors bolup жылы olodu. Ay talağını жаңырткан ызы чууда Arslan bolup жылы olodu. Жер жаңырткан ызы чууда Jolbors bolup жылы olodu. Бүгүн куруштун ураны ушинтип табылды да, кол ушинтип козголду. Möңkö Temir! Möңkö Temir! Айгайлаган ураны жер жаңырган чуу болуп ат жабым жердеги жого Өзбек хандын колуна угулду. Так ушул кыйырларда тээ ала жаздан эки курдай бет келип, экөөнү тең биринин түүнө бири жете албай, бирин бири жута албай, соңкусунда теңме тең кырылып болуп, качан гана жалаңдата кылыччилерге каруу албай, толгоп найза сундурарга ал күч калбай, олбой солбой канчалык тебинип, канчалык камчыланып, соорусун жара чапсаң да аттар соолуп жүрө албай, жедеп дарман соолуган чагында өз конуштарына эрегиштүү чегинген эки кол, сөөгөчтүү хан Элбасар менен хан Өзбектин колу бул сапар кайрадан жер суунун бетин бербей каптап, мелтиреген учан талаанын эки учунан кылкылдата бастырып кирип, кайрадан бири-бирин беттеп, бирин-бири көздөп келатты. Эки жак тең, абалтан бири-бирине тете жоо эле. Жайды жайлата сөөк тери чыкканча суу туганган ач буудандарды алкынтып, жайды жайлата ашталган бөрүтил найзаларды узун-узун сундуруп, жоон билектеги чочмору, бекем буулган белдеги кылыч менен ай балтасы белендүү шайланып, бирин-бири кырып түгөтүштүн кези мына бүгүн келгендей, ар намысты талаша кырчылдаштын жайды жайлата зарыктыра күттүргөн кезеңи асманында ала болуту калкыган күздүн ушул чубактуу күнүндө келип жеткендей, бири-биринин кашыкканын аңсап, ысык жанын көксөп, ары өчтүү, ары айбаттуу келатты. Өлөр тирлерине карабай, бири-биринин өлүмүн күсөп келатты. Бири-биринин өлүмүн эңсеп келатты. Бир жагы Möңkö Темирлеп келатты. Бир жагы Тогурулдап келатты. Тоо жагы Тогурулду чакырды. Өндүр жагы Möңkö Темирди чакырды. Улам жакындап келатышты. Ай талааны аралай бастырып, качан тай чабым аралыктан бири-биринин кара таанын калың үйрүсүмал көзгө илешип-илешпей турган каранын айратанып, болжошкон жоонун анык өзү кашына келгени билингенде, эки колдун тең алдыңкы катарлары саамга чаржайыт удургуп, туулар тууга урунуп, анан эки өңүрү канатсымал жайла берди да, кыркаар тартып чубалды. Түмөн-түмөн түшкөн кол эми түмөн башларын ээрчи жергелете тизилип, желдире бастырды. Жоо караны чукулдаганын эскерте, добулбастар кагылып, агабыда кылкылдаган найзалар колтук толгой сунулуп, тизгин жайылып, азына канаттар арышты кере аркырата жүрүп, эки ортодогу аралык жакындаган сайын, кандайдыр бир күч эки колду эрегишкенден эрегиштирип, кайрашкандан кайраштырып сүрөп отурду. Эрегиштирген эки күч эки колду эки жактан сүрөп отурду. Кимиси кимисин жутат болду экен. Кимисин ээсине тапшырат болду экен. Качып берчү кимиси да жоону сайып, олжого туйтунчусу кимиси. Чабыш бүгүн менен бүтпөй, эрегишкен бойдон кайра тартышсачы. Талашка түшкөн так кимдин канына буйурду экен да, кимдин багына жазылды экен. Сарай, Алтын Ордонун борбору кимдики? Ал эми бакшыны караганга биринин чолосу тийген жок. Ойгон, деди Арбак. Аманат сөзүн айтчудай артты карады. Аян сөзүн айтчудай алдыны карады. Бакшы ойгонбоду. Ойгон, деди Арбак. Ойгон! Көк тептерим каякта? Көк куржунум ичинде көк тептерим бар эле. Кудай уруп бир эмес экөө бирдей жок. Жок дегенде бири калбайт беле жанымда. Олжосун жулдургандай кокуйлаган абышка, жоготкон жогун коросунун бурчунан тапчудан бетер,
Ал түндө сыртка атып чыгып, бастырманын түбүндө этегин кагына тегеренип турду да, шагы төбөдөн салаңдаган жүзүмзардын алдындагы кыйшык сөрүсүнүн кырына отура кетти. Үшкүрүндү. Үшкүрүк арасында оң жамбашына кыңайып, желбегей жамынган күрмөсүнүн сол чөнтөгүн сыйпалады. Сол жамбашына кыңайып, оң чөнтөгүн сыйпалады. Жарымынан божой түшкөн тамеки кабыгын таап, тамеки сууруп чыкты. Чыпкасыз тамеки эле. Бир учун тиштегенге ылайыктап кыпчый укалады. Жана ошентип сыйпалап, чөнтөгүнүн түбүнөн ширеңке кабыгын тапты. Эсиңе жара чыккырдыкы. 70тен арылап, жашың өйдөлөгөн сайын, белиң бөкчөйүп, алмадай башың салаңдап, мүрүң менен сүзчүдөй жаның жерге жакындаган сайын ушинтип, унутчаак болуп калабы киши? Кара баскырдыкы. Бири эмес экөө бирдей жок. Жок дегенде бири калсачы улай жазып алганга. Түн бир окумда кимдир бирөө капталга түрткүлөгөндөй, уйкусунан тарс ойгонуп, көзү умаштай ачылып, 2 айдан бери барактай элек көк дептерин, анығында учунан кабаттап көктөлгөн 2 дептер болчу. Эстей сала үйүн 3 көтөрө аңтарып, качан дептери салынган таар куржунун кошо таппай койгондо, дептери куржун-пуржуну менен чогуу жоголгонун түшүнгөн абышка ушинтип кейди. Каякта калды? Отурган жеринде унутуп баса берген го кебетеси. Соңку жолу бир көтөрүп чыкты эле. Жай ортосу эле. Чалап саткан сарт көтөрүп кеттиби? Курут саткан сарт алдыбы? Куржунун оокат көрүп дептеримди ыргытып жиберишти го чамасы. Каап жок дегенде бетине аты жөнүмдү чимеле койбой, бу аянды кагаз бетине түшүргөн кишиси Бактыгерей Избасаров деп койбой. Жашаган үйү Октябрь көчөсү 29А, Эски шаар, Ташкент деп жазып койбой. Бирөө жарымы ыргытканга колу барбай жеткиртип берет беле, же каттырып коет беле. 3 жыл илгери кагаз бетине 3 күн бою азаптанып чүргөн казалын, 3 жыл илгери 3 күн 3 түн эргип жазган казалын ойдо жок жерден ың-жыңсыз жоготконуна Бактыгерей Избасаровдун ичи тызылдап ачышып, көөнү бузулуп отурду. Чочугансып ойгонуп, бүгүн окумакчы болгонун кара. Окумакка издебесе, жоголгонун деле билбей жүрө берме экен да. Сөрүнүн кырына байланган каракчыдан бетер шоңшоет. Тамекисин дембе-дем соруп, көк түтүндү узун үйлөдү. Тамекисин кере соротта күйүттүү үйлөйт. Кере соротта үшкүрүк аралаш үйлөйт. Эми кантим? Каарыган чакта анын баарын каяктан эмес дедим. Кайран гана Элбасархан дегенден башка эмнесин эмес дедим. Кайсы сабын кайсы бирин эстедим. 3 жыл илгери жазды эле. 3 күн баш көтөрбөстөн отуруп, бирден менен жазды эле. Эми кантты? Каарыган чакта аны кантип эстеди? Кантип аны чакырды? 3 жыл илгеркидей боло алабы? Ошондогу сөөк саактуу каркайган моңгол кайра келмек беле? Өлөң өлгөн бакшы кейиптенип, өзү бармак беле издеп. Анда да дал ушинтип отурган. Сөгүнүп кагынып коюп, сөрүнүн кырында башын салып отурган. 1976 жылдын сентябры эле. 9 сентябрь эле. Бир айырмасы колунда мылтыгы болсо, өзү айткандай баягы кыска кундактуу 5 огу катар октолгон 5 атар маузер болсо, атыны өлгөндөн кайра тартпачудай көңүлү чөгүп отурган. Өзү менен өзү арбашып атты. Эй, Бактыгерей! Бактыгерей Избасаров! Эми кимге керегиң бар? Кудайым же катындан айтпаган, же бала чакадан айтпаган багы жок Бактыгерей Какбаштын кимге кереги бар? Жородогу жолдошторуңабы? Ушинтип өзүн өзү жекирип, өзүн өзү жемелеп отурган. Пенсиясы тийген күн болчу. 50 сом пенсиясы тийген. Сары чолок, көк чолок акчалар аралаш тийген. Поштодон келаткан жолдо ой басып, ошо күнү катуу кейди. Тагдырына кейди. Ташкенттин көчөлөрүн темселетип салган тагдырына кейди. Калың казак журтунан бакыт айтпай, атан көрү журттан безип жүрүп карды. Андан бери 50 жылдай убакыт ачып көздү жумгуча агып өтүптүр. Эми мынтип эшейип, 70тен ооп барат караса. Эми кимге кереги бар? Мындай пенсиянын дагы канчасын алат? Өмүрүнүн күзү 50 сомдук пенсияга өлчөнгөн бешенесин кара.
Çındığında ömürde mından köptü gütpedi öyle. Oşogo geydi. Poştadan geyip gelip, oşo günü da üyüne girbesten aylançıktap, sörüde çok çoyup oturgan. Oşo günü da üst-üstüne tartıp, tamekiden güçün çıgarıp oturgan. Menin tagdyrym kimge gyzyk? Tagdyrym hiç kimdi ezeli gyzyktyrgan dilemez. Erkime koygonda mınday tagdyrdy tandabayt elem. Birok oy uçugu kurusun, eçkide ömrüm kalgan çağımda görör günüm, işer suum ötölüne jakındaganın kalçabаңda oturup, tön uykumdu kaçırıp tüpsüz oyga bastırganda, жалgızdyk batkanda kabırgam kayışkandan uşultur onu, çığırıktay aylantıp, özüme özüm beri berem. Jaratkan egem taala, jarık düýnüge jaşyga gelgen miňdegen adam balasının içinen jaňylbay izdep, jaňylbay tandap algasyp emne tagdyrdy başyma salgan, emne tagdyrdy buýurgan magan, emnege menin başyma salgan. Kaýsy bir zamandarda iz basar degen ulundan taragan bir şordu urpagynyň maňdaýy kaýky, bagy taýky törelöri, ananda dal menikindey guragan gündü görüp, Guraldı tagdyrga giripdir boloru atabamdyn öz juktasa tüşüne girbese gerek. Tüşüne girse mınday tagdyrdy men gaýdan görmegelem. Tüşüne girse men jaralbay galat belem. Mına uşintip geydi. Nep adam tigi düýnüge geçse jarykçylyk jaşoga tarny için göküregine tüýüp ala geçjüde geydi. Tigi düýne degeniň ısygy jok, suugy jok. Erte geçi bilinbegen, wagty saat uyup kalgan, bary jogun arbak gana tuyalgan, arbak gana ugalgan, birok tınım albagan uykusu jok düýne bolsa gerek da. Mana oşol düýnede da tarnyp, oşol tarny için ata arbaka tökpöy çaçpay aytabar çuday geydi. Atasyny estedi. 70'den olsa da atasının elesi 7 yaşındagıday esinde. Eger süreççi bolgonumda, uçtuu kara kalemde uzun garmap, uzundan çimelep, tuğrasından çimelep, çiğindinizin arışkalap, berişkalap, kişinin bet tüspölün kagaz betine köp özünde düşüre salgan süreççiler bolatga, oşolordukunda önürdün jugup olganında, atan görü, estebele tim koybostan, atasının beti başı, kaş kirpiginen beri geliştirip, kalыңdı umurutun, çokça sakalın koşu okşoşturup tartıp almak. Tartıp almakta, maňdaýyna ilip almakta girip çıkkan sayın garap durmak, kayran izbasar dep durmak, kaçanda bolsa törödön bizde şu sıymıktı. Eles bulas eskirgenden tarta bu tiriliktin maňdaýga жазgan min gırdığı kasiyetinin bir kasiyeti törölük de büyretken kişele. Töre bolup törölgönüň unutpa deşele. Eger ele tuğandары aýgak çygyp, izbasar bülösü menen çoğu kontur dep üstünden arızdanıp, toğu menen attırtıp, aydatıp jüberbegende, ananda biraz bilimdi bolganında, maselen kommunistlerçilep okup çokup kalganında, anday tunuq aklı menen jok ele degende, bir oblustu başkarçu je ilim jaktaçu kişele jarykdyk. Törölgönümden gaýtpaýym dep jürüp ölüp ketdi ahyrı. Sögü gaýda jatdy eken. Çay içeyin, dedi açkılengsep. Al arakты uşintip tergep koyorle. Çaydın törösü ekstra. Zamandın jetişkenin gara. Uşu araktın ele moynu uzun. Moynu kıska bötölkölü 2-3 türü var. Birok biz bilgende mıktısı ekstra. Oşul ekstradan kırdı stakanga kırınan bastıra koyup, bir dişip kaytartıp jiberse atan görü, kapası жазılar bile. Göğünü açılar bile da kaygısı tarar bile. An üçün tigindi gaňgy basyp şardyn bölök öňürüne çygy gerek. Eski şardyn çetinde 2 gavat imarat bar, madaniyat üýümiş. Kırbosunda put kommunizma degen жазusy bar. Oşonuň gölökölü tuyuk dubalyn kaptalday basyp ar ötü gerek. Kaçan görsöň el gotolup el aýagy özülbegen eşik jagынан ötüp görelek. Birok tuyuk dubaldy jagy ыңгайлуу. Arı jolu tötö arı gölökölü, andan göngön joroloştorun tabu gerek. Andan arı goňşy goloňdyň gözüne urunbay, ökürde içip koygon nemnesi var eken. İçiligine bir bötölke ekstra, jegiligine bir banket tuzdalgan badyraň. Tutandagan akçasında mına uşuga çakta 5 somduk gök çoloktu böldü da, 2 büktöp özünçe saldı. Stakan? Stakan oşol jaktan tabylat. Şerik?
Sırakanada şeriginden köp neme jok. Dalay jolu uşuntup ele жүрgön jany jönöp ketken. Anan arakty kana içti da teňselip gelatyp Mongoldu taap alyp atpaýby? Tiginin kolu boş bolsa da kim bilet balkim getiberet bele baykabay. Kazak öňdöngön ele nemeken anam Mongol eken dele kim bilipdir. Kolundağı kıldığı asbabı masaygan janga oşo günü kobuzday görünüp atpaýby? Kobuz, kıl kobuz degeni Kazaktın eki kıldı muzikalyk asbabı var. Oşol turaly gep. Günde Kaptalda ötüp жүрчү madaniyat üýünүn tuşuna gelip kalgan. Baldardın çökötanday çuruldaganında kulagı çalgan. Al o Kızılca Koçun okuçulardan 5-6 klastan pionerleri boljalı. Çuburtup çıkıp gelatışkanında gözü çalgan. Hökümet menen partiyanın da gaýsy bayram bolup ketdi munun degiçe. Açılınkı gözüne tanış buyum ilindi. Hoy vay, mına oň bizden kobuz goy. Bizden kıl kobuzga okşaydı eken, dedi adegende başını öde götörüp. Tiginin kolundağı aspa var, bir garaganda Kazaktın kadimki kıl kobuzu sındı öyle. Kobuzda ile iki kıldı, oşol kıldары kobuzda kısındı öyle, jılkının bir tutam jal kuyruğundan tartılgan. Oşunda öyle tektü, anan tayağı var. Bolgonu böyregi tuyuk, moynu uzun. Ana moyundan öýde jılkı başının sölökötü çabılgan. Kobuzdun doğuşun kulağı çalbaganına kança. Kazak balasına kobuzdun doğuşu iki dünyanın sıykırındaygo çirkindiki. O Rısırko'dan canı kıynalgan adamga kobuzdun güsünü uqsan kulandan so sakayıp ketet. Bu anız emes, anık. Testi yerinde özü görbösü aytpayt ele. Kıştın günü tumo tiyip kıyılaga oňul albay töşök tartıp kaldı bir gurday. Kaydağı bir kaynatma darlardan beri içirip, arga bolboganda atası izbasar, baykuş atası izbasar, koňşu ayıldın bakşysyn çakırtıp genen etmişimi wagt kobuz oýnatdyrgan. Kazanga asılgan sogumdun eti bülküldep kaynay verdi. Sorposunun busu kaňgyljardy ördüp, bozuýdy sogum jytyna bölöy verdi. Kapçytka göçük baskan gülölü bakşı başın götürböy oýnoy verdi. Kobuzdy tilge girgizgenler arbaktar menen süýleşet imiş. Arbaktar gana ukkan, arbak düýnüsünde gana daryada agılgan güýler bolat imiş. Oşol güýler kobuzga gana gelet imiş. Mına bizden kulağı dülöy düýnege urunup gelip bir tiyip, tolkunday kaptap bir tiyip, oğulbay atkanda kobuzdun kılına salıp uğuzat imiş bakşılar. Mına oşol kobuz, kadimki kobuz göründü gözüne. Kobuzsundu goy, dep zonk etdi. Ha, dedi tigil. Mongol? Kobuz, dedi Bektigiri. Mongol? Kobuz, dedi Baktigiri. Mongol, dedi tigil. Kurgur Mongolumdun awuşgasy gaýdan jüri adaşyp degeni go. Kolumuzdagy kobuz şekilde goy. Baktigiri yüz basaryp golun jaňsap asbapdy görsetdi. Hür, dedi Mongol. Kü? Maňkaýgan nemeli Mongol kaşgatışyn kaşgaýta gülüp, kolun maňdaýyna alyp bulgalasa bayağı bala çagында görgen kobuzçy bakşyday göründü. Bakşynın oýnun görmeke başı oşol jaka boğup, ömüründe ayağı baspagan madaniyat üýüne kobuz okşumyn dep, kobuzdun gösün izdeý girip bar baspa. Bayağıday kobuz orduna okşoşturup ugaýyn dedi. Teňselgenin bilgizbey, iki kolun gadasınça artına adıp, topragan eldi jölöy kakaya basıp girip bardy. Zal tolu eyleken. Emi kobuz gösü geremet emespi. Uzundan sınalıp gözün süzgön bala Baktigiri bakşı oyunu bütküçöktü uwakta başın jazdyktan götürgön. Kulaktan girip boydu algan, tolku boydu sergitken güýnün gasiyetli güçün, kobuz güýsünün janga araçı tüşçüsün oşonda görgön. Kırma degen darıdan oňol boy kobuzdun güýsünden oňolup muğununa girgen. Kuwangandan bar balangdagan izbasardın golundan kobuzçy bakşı oşonda çepkendi bolup ketdile. Andan beri kança su aktı, kança jyl öttü. Kobuzdun doğuşu dale kulakta jaňyrat. El gıjyldagan zaldagy katar orunduklarda aralay gelip, boş orun taap oturup atıp oşonu estedi. Murutun janıp, tolo sagynçy jazylçuday öňgösünden da küýünü güttü. Küý oynamoydu, karkaýyp söýükse akdy. Jaşı ortalagan Mongol başlady. Töbesinde tuyuk kalpakçan, üstünde göküregi tuyuk çepkençen Mongol oyunçukday kılıp, janagı kıldığı asbabın bir koluna, tayagın bir koluna,
Olduk sonurak götörünüp çıktı. Mörün hür degen asbabı bolçu. Küçüsü oşonu tartmakça eken ovalı. Monun emneni gıyratat dedi degende baktı gerey. Monun bir nayza garmap joga düşçüdöy, je bir soylu garmap çavuşka düşçüdöy. Ebisini jok görüngen nemeken, gayaktan jürüp gaýsy arına güçü bolup algan. Ha, gaýsy arına güçü bolup algan. Mongol geň sahnanyň ortasyndaky jalgyz orunduka molo taş geyip denip çokçoya oturdu. Sol golun sol ıyıgına tayangan asbabına epdedi. Oň golun kıldı tayagına epdedi. Sol golunun şadılı manjalary öýdöldi oýnap, tayagın oň goldap, oňdu soldu tatkan sayın asbabı güngüröne güýge geldi. Tayagın tartkan sayın güýlenip tartkan sayın güýge geldi. Bir güýg geldi. Oň iňine op oňga tartyp, sol iňine op solga tartyp, iki düýneniň dawışyn çakyrdy çagymda. Iki gyldy asbapdyn bir gyly bul düýneniň, bir gyly tegil düýneniň awanyň çakyrdy çagymda. Bir gyly çyn düýneniň, bir gyly jalgan düýneniň awanyň çakyryp, iki düýneniň dawışyn kıldy tayagy çabıştyryp, aralaştyryp atdy çagymda. Zaldagylar ırjaýyp güldü. Kulagy eýbaktan dutarga göngen nemelerge munawy küýün, ötelebön uguldy. Bu wagtda gerek Izbasaryw gülgen jok. Küýünü tyňşady. Kişi gara süýlep ataby je dankan talanyň tegiz betinde moýnun sozo töşelip uçup dübürt salgan gülükmü? Oň gylynan kişi süýlep, sol gylynan gülük kişenep gülük süýlep ataby? Je gülük menen adam birdeý süýlep, birdeý ırdap, birdeý gülüp ataby? Je tigi düýneden adam süýlep, bul düýneden budan süýlep, birde gülüp, birde ýylap ataby? Burkan şarkanda tyňşaçy. Azynagan argymagy a düýneden, adam baýkuş bu düýneden süýlenip, birde burkurap ýylap, birde gülüp, kıldy tayak sol jagyna tartylganda öňgüre ýylap ýyşip, oň jagyna tartylganda katkyra gülüp ýyşip, birde adaşganyn, birde tabışganyn aýtyp, buk bolgondordun arız muňu bütpey ataby? Budandyn elikdeý sozulgan moýnun oroý guşaktap, syda jalyn sylaglap, mürüne murun tygyp, kişi beşara emne mınça öpküle ýylap sykdaýt. Je düýneniň çyny menen jalganyny çanyp, iki düýneni birdeý tandyby? Nesi bolsa da 5 tülük maldan at janybar gana adam balasy menen süýleşe alat. Gülüktün jürüşi dübürtöp baryp tönüp, eşegen kişi tökmeli düýnede birde güngürenip, birde üşkürnüp kala berdi soksoyup. Gü uşuntip bitdi. Japırt balilep kıykırbasa da zal sıpaygerçilikke gol çaptı. Güçü Mongol emi Izbasarywyň gözüne kubulganday göründü. Kulpunganday göründü. Güýütten ulam güçü bolup ketken okşoboy bu. Jigit gününde kılkanday gülüktörde taptap mingen sayapkerlerden, oşol gülüktörde jer aýlanta çapkan batyrlardan okşoboy bu muну. Toba, uşundayda geremet bolottura. Tamagyn jasagan ele bolbosa, Mongol jana toktalbastan güý oýnaçuday, momoýgon teýden orundan gozgolboy oturgan çakty, alyp barıçy giýinki oýundy jarýalady. Azır atkarylçy eldigir, uçan talanyň kıyırındagy ıy. Eldigir? Emne taladagy? Izbasaryw oňdy ukpay galyp, oňdonyp oturdy. Degiçe, eteginin eki öňürün büktegiçe güngürkürep şamal ışkyrdy. Mongol çokçoýup oturgan jerinden alay dülöý düşürüp, güngürkür ötdü, şamal kakty, zaldagylardyň gatary gozgolup, şaman, bakşygo degen ünder çykdy. Aňtan galgan Izbasaryw gözün albaý tegilse, güýşölüp da goýbogan Mongol jaý taşy jok ele tigindej jerden gündü gürküretip, jelpinbey turup, aranday açılgan oğuzundan kuyun şamalı üyledi. Jağın gerip jer suunun eýesin çakırdı. Taňdaýyn açıp too taştyn eýesin çakırdı. Gömöýün bülöp gün tüýbes jerdin eýesin çakırdı. Taňdaýyn bülöp gün tüýgen jerdin eýesin çakırdı. Uşunun bary gömöýünden tögülüp atdy. Gömöýüri tögülüp atdy. Şaman, bu akşygo degenler tyýylbay. Ala bayrak çapançan, ala topuçan 5-6 onun taraktap gülgünü basılbay koydu. Kalkırı uşunday bolsa jamy kalkı uşun tığırdayby. Eki indi ezilgiçe sülküldötüp çeriň jazılbagan soň,
Iyikte çimirilip mokumun kanbagan soň biýige gelbegen kanday ırın bu. Jalgyz İzbasarov muýup oturdy. Irdın ırgagına goşo termelip, goşo kıyaldanyp arbalganday uyup oturdu. Mangoldun gömöýünden çykkan munawy ır any alda gaýda azgyrdy. Alyska azgyrdy. Altay gaňgaýdy ukçele, atasынан ukçele. Altay gaňgaýdyn totalasынан gelgen doğuş bolup jürbesin. Açu araktın güçübü je ırdın güçübü, oşol jaka odu göňülü. Çertokoy, ker özöndörden gelgen doğuş bolup jürbesin. Araktın güçübü je ırdın güçübü, aytor kıyalı degdep, jan düýnesi tokoy özöndör menen jalgaşyp kaldy. Jer suunun esin, türkün tukumga taragan kişinin özüne tiiştüsünün esin maňdaýyna çakyryp, süýleşip atgansyp, gömöýün sozgon Mongol bir mal Baktıgereýdi talıp karap kalganday tuyuldu. Ünün gürkürete sozo da berdi, Baktıgereýdi tikteýi da berdi. Oşonda Baktıgereý İzbasarov da goşo tiktep, goşo tüýşelip mınday oyga çömüldü. Emneni süýledim. Emnede bezelendiň karagym. Emneni aýtyp, emneni esime guýalbay çebelektep kynaldың karagym. Başyňdy geyip gepçigende çulgup, karyň töge garaganday tuyuldың. Kargadyň bu karagym. Gıygaştуу gözüňiň gıçygynan çoluk jaş mölt etip kılgırganday boldy ele, ayadyň bu karagym. Emne mınça jandal bastadyň karagym. Çulduragan tiliňdi düşünbesem da, bir malda arany açylgan gömököýüňen kan degende gakşadyň. Kandy aýtdyň bu je, kanymdy aýtdyň bu karagym. Habırga degeningdi dana aňdadym. Kabırgam dediň bi karagym. O gele köp birdimeni bojuradyň, borum dediň bi. Boruňa tartgyn geldi bi karagym. Bor batyrışgyn geldi bi karagym. Çyýraldy. Armanymdy gozgodyň karagym dedi. Egin öde götürüp jölönküçke dalysyn süýüp çalkalay oturdy. Tegeregine araktın jyty burkuraýyp şörün kaparyna da albastan açuu üçküründü. Açuunu üçküründü. Başyn çulgoý açuulu üçküründü. Janyňa gaýrylyp baryp koluňdy bulkagysyp amandaşa albasam, kim ekeniň surap, kim ekenim aýta albasam, hemnege basyp jürem seleyip, kaýsy aryma basyp jürem deldeýip, anda men kabırgaň bolboý jerge gireýin, boruň bolboý jerge gireýin. Koy, agöre töreligim bilgizeýin dedi. Jana üçküründü. Jalu üçküründü. Konsert bütkende eldi jöylep köşegeniň artyna izlep bardy. Kolun sundu. Jaljağa gülgen Mongol dele kolun sundu. Duduk nemelerde gözümdi aşıp, koldoryň gysa silkişip, töş kagıştyrçuday maňdaý teske guduňdap duruşdy. Baktıgereý Mongoldy garaýt, Mongol Baktıgereýdi garaýt. Baktıgereý kıçkaştay gysa garmay golun silket. Mongol birdemeni bejireýt, jebir sözün düşünsöçü. Mongol jer aratyp alyskı Mongolia degen jerden gelgenin, bolgonda da Mongoldun Mongolu bolarum bilgize albaý wara. Baktıgereý Kazaktyň Kazak ekenin, Kazak içindegi Törö degen jurtdan bolarum bilgize albaý wara. Bir malda Baktıgereýdiň ozuna dal janagyn tip, Kobuz degen söz geldi gaýradan. Kobuz dedi oýnap atkanday golun jansap. Hür dedi Mongol. Kaýaktan synar dedi Baktıgereý iki golun jayıp. Mongol dedi tigil göküregin sıymykty çapkylap. Baktıgereý İzbasarov da gözlerin jymyňdatyp göküregin goýgulady. Töre, Kazakmyn, ukansyňby? Çyňgyshan dedi Mongol oň sömöýü menen özüň göküreke saýgylap. Çyňgyshan dedi Baktıgereý İzbasarov. Çyňgyshan dedi başyny ikegilegen Mongol an saýyn ödülüne. Men dagy dedi İzbasarov. Men dagy Çyňgyshan dedi Mongol işenbegende tür jasap. Men dagy Çyňgyshandan. Mongol kars gatkyryp başyny çaýkady. Ne koysaňçy, Çyňgyshanга seniň kanday teşiň bar degeni belgisiz. Ne hova Çyňgys atamdan jaýnagan urpagy dalay jerge şaşyrap, görüngen jerde gulagy gurtap tentip jürbeýizbi degeni belgisiz. Aýtor başyny çaýkagylap, gulagyna goýçuday bir top bojuragan. Kaýtyp gelatyp oýlandy. Koy dedi. Töröden ekenim çyn bolsa, töreligim bilgizeýin. Bilgizbesem gara jerge batpay galayyn. Törömün.
Eki ayağı çalışta boljup gelatdy. Birde oň gaptalyna hop, birde sol gaptalyna hop, jarıgy güýgen göçede teňselip gelatdy. Süýlendi. Kabırgam deýsiňbi? Kabırgaň bolboý jerge gireýin. Borum deýsiňbi? Borum bolboý jerge gireýin. Eki estüdey özü menen özü süýleşip, teňselip baskan kişini görgenler joldan çıga berişip, mas jüret deşip ola kaçıp atıştı. Oy, aksakal eken, janın emne güç gelegen. Sakaldy baş menen mınça ıljıp mas. 9-njy may menen 9-njy sentýabrda almaşdyryp algan neme go? Kıt kılıktagan gülkü, şaraktagan gatkırık, göçönü jaňyrtgan gülkü gatkırykty kulaga çaldı. Bolbostan süýlendi. Kaýsy arma basyp jürem deldeýip, anda men kabırgaň bolboý jerge gireýin, boruň bolboý jerge gireýin. Koy, agörü, töreligim bilgizeýin. Oljup baskan bakty gerek uşuntip gelatyp, bugün tüşke dere sörünün gyrynda sögünüp oturup, geýigendegi sözün gaýra baştan gaýtalap aldy. Ananda dal mende guragan gündü görüp, kuraldy tagdyrga giripter boloru atabamdyn üçüktasar tüşüne girbese gerek. Şeşeňdiki, tüşüne girse mınday tagdyrdy men gaýdan görmegelem. Balkim tüşüne girse men jaralbay galat belem. Bir garasa, özü menen özü süýleşip atdy. Bir garasa kimdir birö menen süýleşip atdy. Şeşeňdiki, tüşüne girse mınday tagdyrdy men gaýdan görmegelem. Balkim tüşüne girse men jaralbay galat belem. Bir garasa jalgyz kalgyp gelatdy. Bir garasa birö jandap gelatdy. Sen kimsin? Bağı jok wagty gereyde suragan jokmu? Seni surap atam seni. Kimsin? Seni aýtyp atam. Bir baykasa wagty gereyde surak alyp atdy. Bir baykasa jandagan başga biröni surak alyp atdy. Sen kimsin oy? Tili bolduраktap söz arasında başyn götürüp, göçönün tigi başındagy goltuktaşyp baskan birölerden ürül-bürül qaranın çala bula gözü çaldı. Janday basıp süýleýi salyp, kaýra göçönün tigi başına çıga kaçkan adebi jok kanday nemeler? Ýerde gatyn byjy gyzjy gitpi? Mümkin. Artynan gykyrdy. Kimsiňer? Jogap bolbody. Jok alar emes okşaýt. Güngürenip kaýra süýlenip atdy. Bir garasa wagty gerek menen süýleşip atdy. Bir garasa ıramatlyk atasy izbasar menen süýleşip atdy. Töbesinden üýrülüp, jaman oyunda atasy izbasardyn arbagy süýlep atdy. He hudum, turmuşuňda wagty gerek izbasaryp, atasынан söz talaşyp sözün julup aldy. Jaratgan Hudaý jaryk dünýege gelgen miňdegen kişilerin içinden jaňylbay tandap algansyp, himne tagdyrdy başyma salgan ata. Kızık, himnigi menin başyma salgan. Şeşeňdiki. Ayagyn araň süýrüp, sörünü eňsep gelatdy. Jetip çalkasından kulagandy eňsep gelatdy. Temteň degeni menen akyl esi urdunda, kimdir birö menen sırdaşyp süýleşip gelatdy. İzbasarby, je izbasarga okşogan başgasyby? Oýlary uşundy birde çaçyrap, birde dana çygyp, nugunan janbay ulanyp atdy. Töreligiň unutpa. Töremin. Birok men şordu. Jarık düýnede sen şordu, jabık düýnede men şordu, dedi janatan beri jandagan eme. Oşondoy bu. Kapırdıkı, munun izbasarday görünbeyt. Bol golosa sözü çalgırtmalı doşu bölөгürök. İzbasar emes okşoyt janagy. Atam ele bolsa antmek emes. Zihnimde ogo öter geyte mıntmek emes. Meniň dönüp, şoru gatkanına dattanganın kantesin. İzbasar emes ele iblis bol jürbesin. İzime düşüp algan go. Men wagty gereymin. Özüň kimsiň? Dedi. Hanmyn, dedi gargıldana. Emne? Han ekenin gaňyry uşukdy. Kaýtalap suragan jok. Kaýda jürdüň ele? Karanyň görgüsü geldi. Karan orduna üçkürük uguldu. Kargıldangan önü jel bolup üýlendi. Жердin çaňyn goýunday sapırgan jel üýledi. Senden surap atam. Kaýda jürdüň ele? Kantet, ozuňa gara. Çalınıp barıp oňoldy. Apkıtın gıyşık basıp aldyby, çalıştagan butu butuna ilinip kaldyby aýtor, oň kosundan sayılşyday bolup temteňdep barıp oňoldy. Boyun garmandy.
Kesirligin karmatpa baktı gerey. Şeşesine asılıp aşata sökküde ataňdyň gegi var bele. Jebir jönjürgen jorolaşyň bele. Kusuru bolat kusuru. Any sökpögen, jektebegen sen ele galdyňby? Baktı gerey Izbasarov tüzenip, oyun samga toktatdy. Bu gaýsy çilten? Gaýsy maşayak? Owa, oşol şordu. Gaýsy bir zamandarda Izbasar degen adamdan şeşeňdiki. İzbasar degen kişiden taragan bir şordu urpagynyň maňdaýy gaýky, bagy taýky töreleri, oşolardan üç uktasa tüşüne girbese gerek. Hanmyn degen çilten zekidi. Emne kaňgydyňar, emne munça gemireýdiňer, karaga aýlanyp, karyp geypin giyerlik tukum emes eleňer. Töremün, dedi bakty gerey Izbasarov. Ayagyn sürüp, sörünü eňsep gelatdy. Jetip çalkasından gulagandy eňsep gelatdy. Oba, biz oşentdik, kaňgydyk. Oşolardan tüşüne girse, mınday tagdyrdy men gaýdan görmegelem. Tüşüne girse, men kaçbaytelem. Tüşüne girse, nemistin tutkununda gordup görbeýtelem. Sibirden azabyn 10 ýyldap tarpaytelem. Ömürümün soňunda Taşkentin taştakty göçelerinde tentip galbaýtelem mentip. Tentip? Çüýnüňdi boşatma. Janynyň jir tartganyny aýtpa. Sörüge eptip jetip çalkasынан gulasa çirkindiki. Eski şardyň eteginen girip iri buyru araba aýlanbagan kuş göçelerde aralay üýge jetkiçekdi da itapgan jol. Çymyrkana ayagyn şiley, joldu arwatmagy gerek. Şeşeňdi, men gaçbaýtelem, ileşip tutkunga düşbeýtelem, bir Sibirge. Eski şardyň eteginen merçemdep, andamyndan çyrakdan ürül-bürül jargy ülüňdegen karaňgy göçege buruldy. Göz boljoluna sala bolgolop, Gerben sarayda görüngen beýik duwaldy. Oşol duwaldyň karaňgydagy beýik karanyň merçemdep buruldy. Şeşeňdi, emne munça nyl karaňgy? Başyn ıldy sala karaýlap, araşyn jarymdatyp taş tuşga çalynyp galbaska, ayagyn jer tandap taştap jaýlay bastı. Birok oyunda, jabık düýnede sen şordu bolsaň, jarık düýnede men şordu, dedi eldir-seldir jol tap gelatyp. Bir-birine jarmaşyp çirkeşken saman üýlerden tuýuk duwaldaryn boýlap, ay garaňgy tünde adaşbay Oktyabr göçesine burulgy çakty. Andan ary eski darbazaly üýün jazbay tapky çakty. Janatadan ileýlegen küç artынан galbay erçip tüýleşip gelatdy. Süýrep gelatdy. Bakty gerey Jygaç darbazasynyň tuşuna jetkende da süýep durdy. Kaptalyna gıňaýyp, darbazaga iýni menen süýenip, şymynyň çöntöklerini sypalay top açkışdy izdep tapky çakty. Top açkışdy maňdaýyna şykalay garmap, arasyndan uzun açkışdy tap. Kara gulpunyň gözönegine utur jaza saýgylap, anan jaňylbay gadagy çakty da erinbey süýep durdy. Kaldıratyp eşigini açkan bakty gerey, darbazasyn çalajap jetip sörüge üstemenden gulady. Kular menen göz ilinip memire uykuga getdi. Janatada joldu gatar janyn goýboy süýleşip, hammyn degen ün dagyle aýlançyktap, üýrülüp üstünde turdu. Emi tüşüne girdi. Tüş bolup girdi. Ramatlyk Izbasar eken dese, Izbasar geyipdenip gelgen ayan tura. Atam ukpagan Elbasar degenden okuyasyna ayan çygyp, aýtkany gelgen tura. 3 gün, 3 tün kadaganday oturup, ayandy 2 depterlik kılıp kagaz betine çürüp koydu ele. Pale basıp mına oşol göktölgen gök depterler jogolup oturbayby. Oşol depter emiz jok. Kantdi. Jölemeň bolbosa baleni jazdyňby? Kolumdan kantyp geldi. Sörünün gyrna baylangan garakçydan beteri şoňşoýgan bakty gerey Izbasarov tamekisin dembedem sorup gök tütündü uzun üýledi. Tamekisin geri sorotda güýüttü üýleyt. Geri sorotda üçkürük aralaş üýleyt. Üçkürük arasında uşul suruny tegerete berdi. Jölemeň bolbosa baleni jazdyňby? Kolumdan kantyp geldi. Kolumdan kantyp geldi. Kolumdan kantyp geldi.